United Karbi Club Auditorium Hall along Bukulia along United Karbi Club ningkan esek bangku amai kangi Difu kalakan ro along song ko rapti susi atumpen ferangke amai kepa Ada berta long penili berta than bang thare harmony be non berta ton pen arjita United Karbi Club Auditorium Hall Bukulia along jakong ni phai krep pho arni 2018 aninkan apharma United Karbi Club ningkan esek abang phu amai kepa do pon berta card news along inut cherok tok abang phu pen berta nang pale United Karbi Club Bukulia along ningkan esek men kepa do pon bang phu amai long sarsing independency mai che pahim phu pon lo Karlita iem barim ramsing inti lapen minarong pipi atumaphan minute disian kachikimo pado labang so amai long Aluisar po aman pen HAD Minister Sumrong Hang Chitong Dun Lapen Chopa Aluhi Aman pen Langpher Constituency MEC Ramsing Timung pen Anparta Don Sing Terang Puding Terang Khoya Sing Hanse EM Barim Sona Sing Terang Dilip Brongpi Pherangke Joy Sing Tokbi Lapen Rat Cycling Bang Khoya Sing Hanse pen Chenglok pen an abang phuatum Chitong Dun renti Ningkan esek pen Kepadopon bang phu amai along mai phu konchun bang atum pen kiklem kedam pen anparta tangka maha kepadam apu thak mai along angton pen chepaklang ponlo lapen aban executive committee free phunsi akimi executive committee siangpon thulo akimi executive committee atum lake sarso tisop aphan mai phu lapen sonju tok bi aphan konchun bang arpu pek ponlo pusi bilta ribdun long Karbi lamet amai hanjang langso aropen Sorejan High Secondary School along jakong ne phai krep pho arni ada por phai kep apor malam pen kecheng si abatai barla ahirjir kihir ka jepate asai ke deng pona birta karni se pherang ke pen birta nang pale Ada por phai ner kep apor malom pen Karbi lamet amai alama bensing timung pen si pangjar ponlo lama ke pangjar asai long Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Rajendra Rongpi pen si chirap chitodun lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Jiwan Chandra Pathak pen si tirim kachikimo asai ki pachun ponlo puthot hirjura mai bensing timung pen ke chari pon along mai ke pha alam the klar dak pen EM Barim Rajendra Rongpi pen si jai ponlo barla hirjir ki hir kachipati ke pado pon along aluhi sarpo aman pen kachitong dun Chitra Kumar be manpeng aluhi aman pen saret hanse hangmiji hanse barim ingti EM Barim Home Sing be hidinat rongpi BPO hakim rongpi la pen pherangke Vishnu lekhi pen danglok ke thege dinga tum chitong dun pen barla hirjir ki hir kachipate amailong RDP dun Karbi Anglong ang kang prajam hawar pen barla hirjir ki hir kachipate along chipate dun rinti labang so kachipate along ke chengsi nang ekelong abang phu dong mukak pen khorsing ingti adun thwanong eta dong mukak pen joy sing tisola pen ingdeng ke thom anong e kelong abang philake bokajan pen Lakshmi bepia tum henlo Barla hirjir ki hir kachipate ki pado pon along aluhi atum pen koson se hirjir ki hir nangjima ardi doklong pen than pachuni pon hirjir kason se aputhak pen tenglok lamet lamchong ki pangchu pon je aputhak ta ardi doklong pen lam thi ki jai pon pado son surya lam thi chithan chimum pado pon si mai mesening samjin pen pachun pon lo non malam support phan birtamu ton ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihina mupi putut bertalo pangtulo. Dipu kalakan ra along jakong ne phai kre pho arni song ko ra pli so se asong atumpen pherang ke amai ke pha Kedam tang suri hinira create shock aning kan pen Karbi Anglong Autonomous Council voter list akimi selam nang jipu reng angjang ka song asai tami kideng pon padolo lason si ang thunang thu nang te song pen kedam tang jakong ni pai kre ke thom arni high court along PIL ki pia pothak kichun ang thek man pen ke do high court pen lam toy ki pia tengsi jakong ni pai kre pho arni tong se court pen pherang ke mai phanang kok lo bosi jai kathar pen pherang kyang no pachini Chief Justice itu court number 1 itu Chief Justice correct itu constitutional matter tu অকল এজন নহয় আৰু এজন আছে কোন হয় ক'ব নোৱাৰো আমি এই সার্টিফাইড কপি কেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ হাতত আহিব আমি ভাবো এইটো 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতো পাব লাগে হয় হয় আমি সোনকালে পাব ডিভিজন বেঞ্চলৈ কৰা হয় এই প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কথা উল্লেখ এতিয়া আপোনালোকক হাইকোৰ্টৰ এডভোকেটে আমাক কৈছে দিব লাগে আমাৰ এডভোকেটে দিব পাৰে বুলি কৈছে Karbi Anglong Autonomous Council atum chiklo jon trok ang bong labang so aron kasalang patang nang jipota high court pen lamtoy do pota je ai kathar pen pherang kyang no pachini thu Honorable High Court Usorot PIL number 9/17 2017 ত আমি ফাইল কৰিছিলো আমি ডিমান্ড কৰিছিলো যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ইলেকশন পাতিবলৈ নতুন বুলি নহয় সেই paragraph 2 sub paragraph 7 6 শিডিউল মতে বনাব লাগে বুলি তাত লিখা আছে আগৰ পৰা লিখা আছে কিন্তু কৰা নাছিল ইমান দিন সেই কাৰণে আৰু কৈছিলো যে 1951 rule to obsolete এতিয়া হাই কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে 1951 rules to obsolete হৈছে আৰু নতুন paragraph 2 sub paragraph 7 মতে ইলেকশন কাউন্সিলৰ ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিবলৈ rule act law বনাব লাগে 6 মাহৰ ভিতৰত বনাই কমপ্লিট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ ভাৰ্ডিক পাস কৰিলে এই যোৱা 13 তাৰিখে জুলাই 13 তাৰিখে 6 মাহ বুলি ক'লে আমি ভাবো বোধহয় 14 ৰ পৰহে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু এই কথাটো হাই কোৰ্টতে কাউন্সিলৰ অটোনমাস কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ষ্টেণ্ডিং কাউন্সিলো আছিল আৰু আমাৰ এডভোকেট সকলো আছিল তাতে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আমি ৰিটেন সাৰ্টিফাইড কপিটো পোৱা অলপমান দেৰি হ'ব আমাৰ এডভোকেট মানস সৰণিয়া আৰকয় ইংটিকাথাৰ চিনথং হানছে মিষ্টাৰ আহমেদ মিছ আও আৰু মিষ্টাৰ দেউৰী এখেতসকলে আমাক খবৰ দিছে যে এইটো প্ৰেছত এইটো কৈ দিব লাগে বুলি Longri aru non anta phangkudong ka phere alam klang bomlang jakong ne phai kripli arni gang sam apor longka bhalukumari bengena pu arong along inut alam kachington ari so aphan phangkudong tin kokpen haladak arara tumpen penan areng hu ke paso pone birta jakong ne phai krip ho arni birta nangle Rat atum akoy kibipon atengke Rohit Paswan pu inut arta kijum hek au swaphan kinep kang hu ponji se kabor ipon lapusona hu rat atum thekdun long sin nepdun cheklo rat atum ke thekdun long ben oso de kang bup si ke kajja phan bor ilo sita rat atum che kompet pen amat nepdun long cheklo bang sobiota kilong ben adima long ka police atum pali dunlo police motor aphan ta rat atum tengkheng dutlo rat atum akoy ke ban ke hem arlo pen amat si oso aphan kinep pon ji se kabor i Rat nep check pen areng hupen an paso der phisi police aru den khodai dunlo bang sorry so alam kaching ton lapen apu tak kimi o eder ajok ahemari konarlone patini thek thelang কি নাম বৰকট কথা ক'ব নাজানে ক'ত ধৰিছে ভালুকমাৰী Ada berita bangla pansi kangton poniglo, dome thakme, kardon.